Yes, umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Nshuti bakunzi bakundwa muryango mugari Rwanda Media Group Press, nongeye kubasuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Abataramo muherere mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, abataramo muherere mu gihugu cy'u Burundi, byimaze mu gace ka Kibitoki, abataramo muherere mu Kirundo, nongeye kubatera yambo mbabwira ati bikwaye. Abataramo muherere Congo Brazzaville EDC Tanzania, nongeye kubabwira ati habari za John, habari za masiku, ndugu zetu tuko pamoja, ndabasuje mu bice bigiye bitandukanye amugiye muhereremo. Ndagarutse sasa rero muri uyu mugoroba wa tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Ngarutse n'amakuru akomeye sasa rero, ariko nyamuna mbere yuko nyinjiramo reka mbanze mbasabe kuzamura subscribe zanyu, gusharinga, gukomantinga, asiga dukomeze kugenda twibana twihuse cyane. Turahera ku nkuru ikomeye cyane. Igihugu cya Congo Brazzaville kiyobowe n'uwitwa Denis Sassou Nguesso cyamaze kwirukana impunzi z'abanyarwanda ziherereye muri iki gihugu cya Congo Brazzaville. Ni ibintu tujya kugenda tuganiraho twibaza impamvu ababimukira muri iki gihugu babirukanwemo. Ni byinshi tujya kugenda tugarukaho. Turaza kunyarukira ubutegetsi bwashyizweho n'inyeshyamba z'ama23 mu gace ka Bukavu, uko bwaje kuba bwahindurwa n'uwitwa Joseph Kabanga Kabila. Rero hagiyeho ubutegetsi bushya bw'uyu mugabo Joseph Kabanga Kabila. Turaza kunyarukira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nyamuna mu gace ka Masisi, aho abarwanyi ba M23 biripotinze mu gisirikare cya Wazalendo VDP giherere muri aka gace ka Masisi. Aba biripotinze rero batangaje byinshi, batangaje uko batwaye muri iki gisirikare cya M23, batangaje byinshi turi bugende twibandaho. Turaza kunyarukira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Katana, aho abasirikare 18 ba M23 bahitanwe muri aka gace ka Katana, abagera kuri 7 bagafatwa amatekwa n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi. Nizo page tujye kugenda tugarukaho muri uyu mugoroba wa tariki 9. Ni page z'amakuru akomeye cyane nyamuna, niyo mpamvu nje kugira ngo tugende twimatatura akantu ko kandi mu bice bigiye bitandukanye. Sasa rero ndagira ngo mubanze muzamure subscribe zanyu, musharinge, mukomantinge, asigaye dukomeze kugenda twibanira mu nkuru n'ibiganiro bikomeze kugenda bitambuka. Ni David Mwenyekito muri izi mikoro za Rwanda Media Group Press. Ndagira ngo rero muzamure subscribe zanyu, ndagira ngo umusharinge, mukomantinge, asigaye dukomeze kugenda twibanira mu nkuru n'ibiganiro bikomeza kugenda bitambuka no kuri Rwanda Media Group Press. Twihuse cyane sasa rero munyemerere aya mapaje akomeye cyane kuri uyu mugoroba tuyahere mu gihugu cya Congo Brazzaville, igihugu kiyobowe n'uwitwa Denis Sassou Nguesso. Iki gihugu cyaje rero kuba cyafata ibyemezo bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Namwe mu makuru akomeye tugezeho nyamuna, aho rwose igihugu cy'u Rwanda gikomeje gukomanyirizwa n'ibihugu bigiye bitandukanye. Ibi rero birashinjwa igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuba ari cyo gikomeje gukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye. Rero igihugu cya Congo Brazzaville cyatangaje mu itangazo ryacyo ryasinweho na perezida w'iki gihugu cya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ati abimukira b'igihugu cy'u Rwanda baherereye ku butaka bwa Congo Brazzaville turabasaba kuva mu butaka bw'iki gihugu cyangwa mu bice by'iki gihugu bitewe n'ibibazo bishinjwa igihugu cyabo. Ni ibintu bikomeye cyane. By the way, ni itangazo ryaje rikomeye cyane, aho byavugwaga yuko bamwe mu banyarwanda ngo barwanya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo baturukaga muri iki gihugu cya Congo Brazzaville. Rero ibi biravugwa yuko Intare Therese Kayikwamba ariyo yaba ikomeje ngo gukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda ku bijyanye na diplomasi mu bihugu bigiye bitandukanye. Nibikomeje kugenda bitangazwa, natwe tukavuga ati dukomeze kugenda tubigarukaho, tugende tubibagezaho namwe murusha kugenda mumenya ibikomeje kugenda bitangazwa. By the way, reka tunyarukire mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, umujyi Bukavu. Rero nuko abayobozi bari bayoboye uyu mujyi wa Bukavu
bashyizweho n'igisirikare cy'inyeshyamba z'ama23 ubwo kigaruriraga aka gace ka Bukavu, nuko aba bayobozi baje kuba bakurwaho, hashyirwaho abayobozi bashyashya baje kuba bashyirwaho na Joseph Kabanga Kabila, nk'uko amakuru akomeje kugenda abitangaza. Ibi rero nibikomeje kugenda bigaragara ko hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'ihuriro Alliance Fleuve du Congo Joseph Kabanga harimo umwuka utari mwiza. Nyamara uko bukeye nuko bwije dukomeza kugenda tubibatangariza, tubabwira ko igisirikare cya General Sultani Makenga Wiringoma ndetse Kanyuka Lawrence n'abandi bagiye batandukanye bari bayoboye iki gisirikare cya M23 guhera mu mwaka wa 2013 ubwo barwanaga na Joseph Kabanga Kabila wari uyoboye iki gihugu cya RDC. Rero nuko ari bikomeje kugenda bitangazwa, gusa nuko facts zikomeje kugenda zigaragara zishimangira ko hagati y'aba bagabo bombi harimo umwuka udasanzwe, harimo umwuka ukomeye cyane, kugezaho Joseph Kabanga Kabila ahinduye ubutegetsi bwashyizweho n'inyeshyamba z'ama23 mu mujyi wa Bukavu. Ni igikorwa gikomeye, ni igikorwa cyagaragaje byinshi cyane, ugiye indani ukagisesengura uhita wibaza impamvu aba bayobozi bakuweho muri Bukavu. Ese ko iki bakuweho? Bakuweho noneho biri kuvugwa yuko bakuweho na Joseph Kabanga Kabila. Ibikomeje kugenda abiganirwaho, nyamuna natwe tukagenda tubigarukaho tukavuga ati ibi ni ibikomeye biri kugaragara muri M23. Nyamara nanduru ivugira ubusa. Sultani Makenga ndetse na Wiringoma na Bakanyuka Lawrence bashobora kuba baranze kuvuga kuko babonye wamaze kuba yabaryamira Joseph Kabanga Kabila. Nyamara hagati y'aba bagabo bombi nuko bashobora kuzaturika ikintu gikomeye cyane bitewe n'ibikomeje kugenda bigaragara, ibimenyetso bigiye bitandukanye. Twihuse cyane, reka tunyarukire mu gace ka Katana. Hano nahamaze iminsi harigarurirwe n'igisirikare cya Wazalendo VDP kiyobowe na Foka Mike. Rero nuko aka gace abarwanyi ba M23 baje kugahuriramo n'ingorane zikomeye cyane, aho ngo hari abasirikare ba M23 bari barasigaye muri aka gace ka Katana, abagera kuri 18 baje kuba bahitanwa n'ingabo za guverinoma y'u Burundi ndetse na Wazalendo VDP, aho abagera kuri 7 bamaze gufatwa amatekwa n'igisirikare cy'ingabo z'abarundi ndetse na Wazalendo VDP yobowe na Foka Mike. Namwe makuru akomeje kugenda atugeraho. Reka tunyarukire mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, naho hakomeje kuvugwa ibikomeye cyane, aho kuri uyu munsi wa tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 hagaragaye abarwanyi ba M23 rwose bamaze kwiripotinga ku gisirikare cya Wazalendo VDP. Ni abasirikare batwawe ku ngufu bakuwe mu bice bigiye bitandukanye za Rucuro ndetse no mu bindi bice, aho bano basirikare bagiye batangaza ko ngo abenshi bagiye bakurwa mu nsengero bagiye gusenga, bagakurwamo n'iki gisirikare cya M23 bagatwarwa ku gisirikare ku ngufu, aho bano basirikare bagiye batangaza ati twahawe ikosi ry'ukwezi kumwe tubanzwa imbere, rero twagize ngo amahirwe yo kubatoroka. Aba rero nabiripotinze mu gisirikare cya Wazalendo VDP gikorera muri aka gace ka Masisi. Abenshi nakomeje kugenda mbona batanga ibitekerezo ati abo nibaze kwizerwa, wabona ari intumwa za M23 zoherejwe, gusa Wazalendo nabo ndakeka ni abanyabwenge bikomeye cyane, urugamba ntago baba barugejeje hano badafite ubushishozi. Aba bahaswe ibibazo ndetse baratwarwa no mu kigo babanze bitabweho, bahabwe n'inyigisho n'iki gisirikare cya Wazalendo VDP. Rero ni abasirikare biripotinze muri iki gisirikare cya Wazalendo VDP, bakomeje kugenda bagaruka kuri byinshi cyane, aho bagarutse ku mabanga ya M23 agaragara mu gisirikare akizinyeshyamba, ndetse aho bagiye bagaruka kuri byinshi ku bandi basore benshi batwawe muri iki gisirikare cya M23 ku ngufu, aho abantu basore bagiye bagaragaza ko ngo abenshi batwawemo ku ngufu ndetse abandi bagatwarwa bakuwe mu nsengero, abandi bakabatwara bababyukije mu mago. Ni byinshi bagiye bagarukaho, ubona ko ngo bagiye batwarwa ku ngufu rwose n'iki gisirikare cya M23. Ni byinshi byakomeje kugenda bigarukaho. Sasa rero reka mbashimire, reka mbifurize kugumya kugubwa neza, reka mbasabe kuzamura subscribe zanyu, reka mbasubira amahoro y'Imana n'imigisha n'ibikomeze kubana namwe.
reka nkomeze kubabwira ati Nyagasani nakomeze abafashe kandi akomeze abahe amahirwe n'imigisha mu byo mukora bya buri munsi.